Kajing rake kajing dap shispasnem jong kajingwan ki missionary naga senge selok ki salation udan bosku hak thanch telam mingi kala kutno akasngi ublay da kajing lanyam yukares kamas bakwaj bat ki wake program hak porno paisngi ha ka yeng maneba ka Cathedral of Mary Help of Christians halat khra shillong ha ka ba ka phang kalong go proclaim kani kajing rake kelas sedang nadok arpu pratere urisau arhajar arpuar da Youth Expo Haga bagi samlana keleng gejala jong katan citelam mingi kile shimbenta hagi jengko boper. Daki hajar ngot kirionget kile shimbenta haga mas bakuat haga ba laknya mas dau apostolic nuncio Most Reverend Leopoldo Girelli. Haga beledon rengkat Most Reverend Victor Lengdo, Most Reverend Thomas Mena Parampil, Most Reverend Lumen Montero, Most Reverend Stephen Rotluanga, Angel Fernandez Artime, Rector Major Kaseng Selok Kisalation Udan Bosco, Father Paul Olengkot Provincial Jang Kisalation Nasional, Kiling do asoblay ni ki parish boper kejela bak katan citelam mingi, nalor menteri rang bak kejela Konrad Kongkal Sangma, ki menteri sarkar ki MLA, Chief Executive Member ke HADC, ki MDC, ki sarkar nalor ki kibai. Haka seneng ka kraw haka por ka mas bakoj unancio uletho badai haka arpui trik ujeliau syajar kendai spa arpui bagi salation udan Bosco kilawan poya kathan telam mingi bat bo yalai teli province kata ha Guwahati Dimapur bat Shillong haka bletho bagi ladon kumbakat wengut kentup yaki padar bat ki brother ki belawan ra ke jinget chikene kathan ulai kulbleiru yaki salation udan Bosco halor kejing syakri kipat ba kathan bat kejing yalap ya kaktian jong ublay syakipat ba jong kathan ha kapor mensengipat ha ka jing mani sakramen bat ka cultural program unancio ulong wa kabalang ha kathan bat kumjo ha kanong ba Shillong kalalong kading ka bat tebe jing syai ka ba jing kermen syakiru shimet bat kilong yeng long sem Hagani kesengi laplat pat baru ia kakot The History of Salations from 1922 to 2022. Daunancio bat Father Paul Olengkot Provincial jong Shillong. Bagladan ru gajing penher yaki balun, gajing penkup buram boper ka Centenary Gospel Concert bat kibai. Release beta kereka history jong kejingwan jong salation nadu usnam siaja kendai spa arpuar hadu usnam arjar arpuar Kedai volume 2 volumes
May I now request our Rector Major, Reverend Father Ang. in questa benedetta terra. Kay kapamangi ngilale buram hagani kapor, kamdei kadei kecingla buram karong pong jong kaprathai, hendai keiki kadei kecing ai kabau play ai ni aingo you. Ringraziamo perciò a Dio per questa evangelizzazione in questi 100 anni. Ni aingo yang ni kapor kadei jaga jong kecingla kapamangi lailap hangi kapor, bagi alap sisya bagi aingo sisya yang play nam takani. Però è anche vero che Dio sempre vuole contare su di noi per la missione. Perciò ringraziamo per tante persone che hanno donato la vita, consacrate, preti, laici, in questo 100 anni hanno offerto la vita per questa missione qui. Kini kabo ubrehi lo ai kerpang yangi, kei ga jingkot kabo lo ai yangi kerpang yangi kilingdo yangi kereuniam, kabo mau lo ai yangi kita kecingim kabo bah, wa kumnuro boy naglong ki atiar ki jagu. Per giustizia neanche voglio dimenticare che prima della presenza del carisma salesiano sono venuti a queste terre benedette i salvatoriani, i gesuiti, vuol dire Dio ha guidato per anni e anni. Imlaru ban klep ye kei kabo brei role hangi, amdei tangi kei ki ko jong Don Bosco, kerana karisim jong Don Bosco role hangi, ni kermok kerpang yagi Salvatorian kejinga selok Salvatorian kawalan wariyo kejat hangni bakum juru ya kejinga selok jong Jesuit kiwalawan hangni baru kini kejing penyat start jong play 1, 2, 3. Oh.